Firing ke friend chong sung tini kaisa hana hai notification nai lainai. Friend chong o situation o sung job notification log nai fana sini bekas serangya. Fana sung jehetu sini manthai ba sung nai nangnai sini job notice log tai apply khain nangnai. Gang o kaisa job notice di feke obongka sini Tripura University o omongka miano notice nangkhoro mia 23 November o jagao friend chong koyekta post tongo madhyamik pass ngene apply khaimannai boys singke 35 jorotei ST SC rok ngangkai tai 12 pass rok apply khaimannai jotton apply khaimannai madhyamik pass ngene khaimannai bobo post ngangke singo jagao sini madhyamik pass jorotei eligible ang abono sangnai lainai omongka friend chong 7 pay commission beton nujangnai various post mane bibhinno dal bidal vacancy tongo o jaga mane post tongo mane post ni bisingo ang o jaga norok jodi no pora pai ni mosang norok notification link rirne ang inga angor je koyekta tongmona musim sanai o jaga tongo lower division clerk LDC no unreserved tongo saita SC ni tongo duita ST ni tongo tinta kejong tay onyo ro ke ST rong si do phunu yawan boyang salia arpore oro engka ex serviceman dong nike tongo se engka o jago beton engka 19900 ni simi 63200 jora प्रत्येक समय का माध्यम पास मल्टीटास्किंग स्टाफ होनो और अनरिजर्व tongo tinta ST rong bagi tongo tinta engke amongka 18000 ni simi 56900 jora beton jangnai sing boti ke apply khainangnai ba tamo sini syllabus rok apti rok sing pura nainai norok video painai di gai sini qualification of busuk obrok sing nainai ngi friends song sini lower division clerk kha sing 12 pass ngangkena apply khaimano ar pore type test marnai o jaga sawo 35 word marnai english ba hingangke type test na jangnai om jehetu clerk ni ba ar pore jodi hindi type nai ngangke nang 30 word marnai ni saw inga computer ni knowledge nangnai ni saw আর পরে যদি গ্রাজুয়েট খাজাক যদি বিএ পাস বা বিকম পাস যে কোনো খাজাক নং বা নিন ওয়ার্কিং নি যে কোনো ইনস্টিটিউট দগ নং ওয়ার্কিং নি যে টাইপিং নি ডাটা এন্ট্রি নাম হানে এক্সপেরিয়েন্স দং হাকে নন বেশি চান্স জাংনা হিনি সাও বয়স নং কর এজ লিমিট 30 ইয়ার্স কিন্তু এং তলাও যা দङ রিলেশন মানে 5 ইয়ার গে 35 ইয়ার্স অবধি রিমানাই আর পরে সিনি 13 নম্বর দङ মাল্টিটাস্কিং স্টাফ অমঙ্গে শুধু 10 পাস নংকে নঙ্গো 10 স্ট্যান্ডার্ড haike jodi nang ITI fan khajak ngake nang mano 10 pass ngake nang friend jong ojago jodi nang 10 passing ya fan nang 8 pass ngi tong khan nang ITI complete khajak ngake nang riman amti kongsa ta ojago ombo 30 year jora 5 বছর রিলেশন mang hangke 35 jorate riman nai sini bufron chimi apply khajak nai hingke sini phainai January December ni 1 tarik ni simi 10 ta ni simi 24 तारिख डिसेम्बर जरा सारिंगनि 5 जराखै जों एप्लाइ खायमानाय अनलाइन निसाव अनलाइन टिमा खाने त्रिपुरा इउनिभार्सिटी वेबसाइट आंगै अनलाइन खायमानि परे जेनि अनलाइन एक्नॉलेजमेंट माननाय अनलाइन खायमानि आबुनो नों निनि जे डकुमेन्ट नि क्वालिफिकेशन नि डकुमेन्ट एक्सपीरियेंस नि डकुमेन्ट दं खाके डेट अफ बर्थ नि प्रूफ दं खाके नेशनलिटी माने PRTC रक ST सर्टिफिकेट दं खाके जरो डकुमेन्ट नों हार्ड कपि मारो हनाय post ke ansau busugu masakoi 15 January ni bisingo masakoi ni sawa jago ab sakoi puro ni khamrogo nang amti ke simar nai post apply for o jago ni post bo post nang apply khaika advertisement nong mar nai o jago amti ke nang sei mar honai o address sho ansau dangka hard copy mar honai amongka ar pore 15 January ni bisingo mar honai ar pore o jago saka যদি নং দুইটা পোস্ট বা তিনটা পোস্ট নং এপ্লাই খাইনা নং দং হাंखे আলাদা আলাদা কে এপ্লাই মা খাইনাय তাই আলাদা আলাদা পোস্টই নং মানে পোস্ট नि जे खामो दावै आलादा आलादा के मारो हने निसाव इंगर ऑनलाइन एप्लीकेशन खाइमानि फीस मारनाय जनरल टाइ ओबीसी रो हंगे 500 मारनाय एससी एसटी टाइ ईडब्ल्यूएस आव दा बरि कैंडिडेट रो हंगे 200 टाका फीस मारनाय ऑनलाइन निसाव যদি नों बार बार
payment dok khlai rika kangke nangam tai di phirogi mainnya ni sawo jago ambagi barota khaidi jodi payment tanjamun pore success ngi tok khan 48 hour rong na singdi ngangke ni boyos 24 December ni bisingo hisab khaijangnai ni 35 বছর nangnai amkhai o jaga sajak government ni rule অনুসারে ni boyosni je sarmana yangai samani je 5 বছর nai ar pore written exam ba interview ngai nge o written exam mota mo iki koro tongnai ngangke comprehension synonym antonyms am heta tongnai general knowledge analytical ability aba herok tongnai o jago norok notice no kam nai os korok nai ni mono ngangke website ngangke Tirupati University website thangai nai khanggan saimane ni friends ong among ka kaisa sikon sa information Tirupati University ni norok o jaga kuno comment khaimo sungke sunamo sungke comment khaisingma ngangke asungno jara apply khaimo sungner khadi sini among ka permanent job the regular job government job tai 7 pay commission bo manai abon bagai kaisa kaham job honi mano Tirupati University wo ngangke jara apply khaimo sungner khadi asungno te bisa jotno hai hambai